киһитчилер. Мин атым Тимофеева Анисия Ивановна, Дарья Федоровна Тимофеева атынан тыламатағы күнчаны оғуянын итәтчилерин. Мин бүгін әхеға сымнағыз пластилины бәт судыр күтіп, қайда қоңғыларын көндөлілерін. Сымнағыз пластилины аңырырға бияқын ада болып, стакан аңыра бұлды, 1 чайная ложка лимонная кислота, 1 чайная ложка туз, стакан чекері оргульбу цела су, любой өңнәр краситель, онна 1 чайная ложка мазарита. Биллерин курдук ого тыла сайдаргар тарбактарын мытчыннары сөптөктүк сайдалары улахан оруллаах. Онуоху ого пластилинынан юра олус тухалаах. Бу пластилинынан арас ойнууну толкуйдан ону телефонтан, телевизортан аралжытыакка толкуйду райыр тутар жогурун сайындарыкка сөп. Бу курдук оголоргутун кытта жарыктанан биримегатин бирге тухалаахтык атаарын көрсөкка диери.